Vjerujem da si vidio, ako si gledao gimnastiku bilo na TV-u ili još bolje uživo, da gimnastičari često nose bandaže na svojim skočnim zglobovima najviše, ali na ručnim zglobovima, na zglobu šake. I sad u ovom videu ću ti objasniti zašto se gimnastičari bandažiraju i zašto jednostavno bandaža pomaže u gimnastici i zašto ju toliko gimnastičara koristi, jer sve više gimnastičara ju stvarno koristi u neko modernije zadnje vrijeme. Ono što je naravno prvo što želim reći je da meni osobno, kad je u pitanju bandaža, meni osobno je cilj da mi ne treba bandaža, jer kad mi ne treba bandaža znači da me ništa ne boli, da sam dobro, da nisam ozlijeđen, ali evo sad ćemo pričati oko toga, oko nekih razloga i situacija kad je potrebna bandaža i kad se koristi. Prvo što želim reći je da sam većinu ovoga naučio od fizioterapeuta Denisa Beljića, kod kojeg sam bio na tečaju bandažiranja. Svakako moja topla preporuka tečaj bandažiranja bilo je vrhunski. Prva stvar od koje se krećemo kad je u pitanju bandaža je da se nikad ne bandažira bez razloga. Dakle, bandaža se ne stavlja zato da izgleda lijepo, da bude onako cool, da izgleda dobro, već bandaža uvijek mora imati neku svrhu i prije samog bandažiranja uvijek se treba ustanoviti koja je neka dijagnoza i zašto bi se trebala postaviti bandaža, jer u ovisnosti od dijagnoze se postavlja sama bandaža. Dakle, bandaža se stavlja na onaj način na koji će najbolje pomoći samoj situaciji i dijagnozi, da se tijelo oporavi najbrže, da da najbolju potporu, tako da se bandaža nikad ne stavlja bez razloga, jer na kraju krajeva može imati i veći kontraefekt nego sam koristan efekt, tako da to je prvo što je važno za zapamtiti. Druga stvar, odnosno druga situacija kad se gimnastičari bandažiraju je u procesu oporavka, odnosno povratka od ozljede, dakle odmah nakon ozljede, odnosno u prvoj fazi povratka u pune treninge. Dakle, najčešće kad gimnastičari koriste bandažu je kad su na primjer bili ozlijeđeni, prošli su neki proces oporavka, rehabilitacije i onda u prvom dijelu povratka u dvoranu kad tek počinju raditi pune treninge punim intenzitetom, tad gimnastičari jako često koriste bandažu jer noga, ili najčešće kad govorimo o ovom primjeru, o nozi, na primjer skočni zglob, cijelo tijelo je zapravo bilo izvan pogona neko određeno vrijeme, nije gimnastičar dugo skakao, nije koristio tu nogu nešto preintenzivno i onda da bi jednostavno dao potporu toj nozi, stavi se bandaža i onda se trenira u početku tako. Na taj način zglob jednostavno ne trpi prevelik odmah teret, jer ako nisi trenirao neko vrijeme, naravno gimnastičar će proći sve vježbe za ojačavanje, oporavak i naravno da će pripremiti nogu što je bolje moguće, ali jednostavno u tom procesu, pogotovo ako bila neka teža ozljeda, noga je atrofirala i mišići su jednostavno slabi i potrebno je dati malo podrške bandažom i tu se jako često koristi bandaža. Jednostavno, između ostalog, ako nije ozljeda, ako je neka velika ili manja bol, jednostavno se stavi bandaža tokom treninga ili tokom natjecanja, da ta bandaža malo nekako podrži tu bol, odnosno da ju ukloni i da se gimnastičar može izdržati da odradi to natjecanje ili taj trening. Dakle, to je prva situacija kad se koristi bandaža. Druga situacija kad se koristi bandaža je naravno u svakodnevici, dakle gimnastičari ju stvarno skoro to koriste svaki dan. Dakle, ne natječu se gimnastičari samo sa bandažom, odnosno gimnastičari bandažu koriste i na treningu. Dakle, nije to nešto što se stavi samo za natjecanje, već se to koristi redovito na treningu. Zašto? Zato da daje potporu, odnosno podršku tim zglobovima, jer gimnastičari stvarno trpe velike napore tokom treninga, to je velik stres za, na primjer, zglobove, pogotovo kad govorimo o skočnim zglobovima, gdje se najčešće koriste bandaže. Tu se stvarno koriste svaki dan, na svakom treningu, jer to su veliki stresovi za zglobove, to su teški doskoci i kad govorimo o vrhunskoj gimnastici, tad se naravno koristi bandaža, dakle svaki dan, konstantno, da kažem kontinuirano. Zašto? Da bi se dala podrška zglobovima, dakle da jednostavno zglob može duže izdržati, da samo tijelo može bolje i lakše podnijeti te sve stresove, napore, tu bol na kraju krajeva i da se lakše izdrži cijeli trening, da se može jednostavno, da gimnastičar ne bude u prevelikoj boli do idućeg treninga i da u najgorem slučaju nema neku bol za idući trening, već da jednostavno na idući trening dođe u što boljoj spremi, da jednostavno bude što zdraviji. Zato se koristi bandaža kao zaštita, kao podrška. I ono što je još važno za reći na kraju je da poslije skidanja bandaže, dakle, na primjer odradio si trening sa bandažom, kad skineš bandažu jako je dobro odraditi neke aktivacijske vježbe za taj mišić, taj zglob, jer mišići i ligamenti su jednostavno malo ipak oslabili, odnosno nisu oslabili, nego izgubili su tu svoju punu funkciju jer imali su pomoć od bandaže i jednostavno nisu se toliko oslanjali na svoju snagu i zato je dobro aktivirati mišiće da se oni vrate na tu razinu da naravno se može tijelo koristiti i funkcionirati i
bez bandaže savršeno, ali zato treba aktivirati tijelo, pojačati dodatno da bi se moglo opet funkcionirati na najboljoj razini, da se mišići oporave, da se podraže i vrate u sam zglob, jer se zglob malo ipak opustio zahvaljujući podršci bandaže, ali svakako ono što je najvažnije da zapamtiš je da se bandaža koristi kao podrška zglobu, da se bolje i lakše izdrže ti tereti i stresovi na treningu, ali i u procesu oporavka da se gimnastičar ili bilo koji drugi sportaš brže oporavi. Dakle, ono što je još važno je da ne koriste bandažu samo gimnastičari, već je koriste i mogu je koristiti svi sportaši i oni koji nisu sportaši. Dakle, u procesu oporavka od ozljede ili pri nekim većim fizičkim naporima. Dakle, da zaključimo, bandaža se stavlja samo kad ima neki poseban razlog, dakle kad ima neku funkciju i najčešće da se brže oporavi od ozljede, dakle da se pomogne u oporavku ozljede i također da nekako spriječi tu bol, da malo pomogne, da podršku samom zglobu. I nadam se da sam te ovim putem i ovim videom nekako potaknuo da malo više razmisliš o bandaži, da možda ju znaš primijeniti kad ti bude potrebna. Ako je bilo korisno, pretplati se ovdje na Gimnastičku gimnaziju za još ovakvih videa. Da bi mogao znati kako ju primijeniti, pogledaj ovaj video ovdje kako se samostalno bandažirati skočnim zglobom. Nadam se da je bilo korisno, hvala što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.